So, hello guys! Balik na karon sa atong game 2 between a Bleed and Blacklist Rivalry. Grabe, an outstanding performance gikan sa atong Blacklist Rivalry on to our game 1 bossing, no? Grabe ka, flawless ang ilang lihok sa mapa. The itemizations, murag perfect kayo. The draft, perfect kayo para sa side sa Blacklist Rivalry. Tanan mo, asa nagkulang ang Bleed dito, boss? Duda gid sa nako boss is they have the heroes that could dive pero ang para lagit sa ko is the backup na siguro. Unsa ilang backup adto if mag-dive na ang Spectre? Unsa may backup nila adto if Wala follow maka-dive na sila? Oh, the follow-up is they have the follow-ups pero not enough. Undying ni Dubo. Wala siya kanina, di ba? Sige tog laag. Sige tog laag kakapitas kitsa una. Mag-clashing sila pero Dubo is always dead first before the clash. The real clash even starts. Murag kana bitaw pre-clash mamatay na siya nagto. Amo mura para sa ako they need sustainability sa mga heroes nila, the backups they need more damage adto. And actually kumput ba na lang beto, ba-dive beto nila. It's just that na I don't know na ano kakapitas sa git sila. Pero grabe ka well protected ang draw sa blacklist adto, like baguhan nimo as a Spectre and draw maghan ka or katong shadow step nimo, dili ka diretso makago bitaw kay dagan kay na rolling thunder na static storm para mo tabang na naapod si Coco dadto nga grabe ka tangke nga matapad na sa draw, so okay mahimo sa imong Spectre adto, no? Wagi kay kuan. So basically ang imong follow-ups ano is more gansi. So nay nagpa-shout out na Shout out to Jo Marie Kaputulan Laglag. So from Davao City, shout out to you, boss. Grabe. Puro Davao to ba? Davao, Cotabato, Negros ang ato ba? Ang kuan, ang active sa tong viewers dire ba? Oh, so back onto our draft right now. Bleed karon nagpick ng Nature's Prophet, Ember, Tusk, and the Snapfire. While sa Blacklist Rivalry karon natay Clockwork yapon ni Ayo tsada kay performance ha. Teams nga Disruptor, and we have the Kunkka. Do you think, partner, possible nga i-run na po din sa Blacklist Rivalry? Kung kami Rammer. Dili, carry Kunkka? Di ba nag-carry Kunkka sa last time? Oo. Itong last na to gikas? Yeah, it's doable. Doable na ba? Pero dili siya DPS mong good. Oh, it's not really nga nag DPS. Maghulat pagid kag kuan, maghulat pagid kag cooldown reliant sa siyang Tidebringer. Dili gid siya nga nagadugay gyud like pare gid sa Ravage kadugay ang it's just that na maghulat pa lugar kag like 3 to 4 seconds mo cooldown ang Tidebringer, di ba? So kung sa lugar hapak reposition, hapak ops back sa attack mo gid ko hapak lang ganun, so di ba? So it's very medyo complex na noon siya gina-complex. Pero in terms of i-mid nimo ni or i-offlane nimo ni and you have good amounts of damage, okay ra. Because mura kag sideman ra bitaw, mura kag sidekick ba sa main clash. Pero tingali mo para sa ko partner mo work ni ilang kung ka-carry unless ang ilang mid laner is right clicker like SF TA kana pwede na nanagid sila DPS og makapush og tower kay kung i-carry kung ka man gyud nila tapos mag mid sila nga sipag sa mga pack ana medyo lisod kayo i-run ang carry kung ka, pero if ang ilang mid laner karon is also right clicker mga SFTA mga nangana nga mga hero, I think doable ang kung kanin sa iyang mga kaya ang burst damage ra mga mahiwa sa kungka yang Cliffra and every CD ra nimo sige sakit kayo pero every di mo gid sounds ha kanang pure carry gid nga makapapak gid mo haning ana. So we have the Dawnbreaker karon para sa Blacklist Rivalry, guys. So grabe kay nang pick of potential karon sa Blacklist Rivalry, no, kay masugdan sa Clockwork pwede mapalo-upan sa Dawn, masugdan sa Kunkka pwede mapalo-upan sa Dawn, masugdan sa Static Storm I mean sa Disruptor mapalo-upan gyud sa Dawnbreaker. So ganahan kay kuan sa pick sa Dawnbreaker. So unsa na lang kaya lang kulang ani boss sa both teams? Sa both teams siguro Blacklist, I like this Dawnbreaker. This is a kuan ko kay na siya sa Morocco Flynn na siya. Mo agree ka po si mong gingon na ang Blacklist ang kulang sa Blacklist is something hard hitter na hard carry. Kay para maka-sustain bitaw ang clash. Pwede siya kuan siguro magplano to kog Snarkman pero wala naman giban man diretso ang Snark wa punta sa kanyo pang dakop sa Ember unta pataban. Pero kuan siguro ni boss ang nangabilin is medyo limited naman. I don't know if guwapo ba ang Terror Blade kay murag ma-over damage sa Snapfire. Sa Blacklist ambot lang ay di na bandi never mind.
Sabi, Walay black. luya kayo. Sa mga mapilian man ani, o pa live stealer, gwapo ta live stealer. Orsa o giban pa kitang orsa. Ay, kan gwapo unta So, mga heroes. carry na bilin na rin. O sila, Mm. pwede po niya yun sa carry Dawnbreaker, tapos mag-pick, hindi, may lain man, lain. Okay, carry Mo Dawnbreaker, medyo dependent po na sa first skill po sa Dawnbreaker. Gwapo dapat, damage pero dapat right clicker ang offlane nila kung ay carry Dawnbreaker mid kung kana, pero wala. So, kailangan ba't sila right clicker ang Blacklist Rivalry karon at the well, same time? open Para, ang draw though, open pero ambot lang kung silang maingon oo. nila ani abot sa draw. Pero sa bleed rin, marag kulang sila og I think carry or offlane. So kaya lang tripping karon sa ato nga bleed esports. So Doon ako offlane ang kulang nila. ang options karon sa carry is medyo limited na lang, guys. So nangabili na to nga carry. Chaos Knight is still available. Naata dire Juggernaut. Gusto nila Juggernaut. Chadan gusto Juggernaut dire, guys. Dugay na ako kitang Juggernaut ba eh? Troll is still available, I think. Oh, troll naapay troll. So Pwede pa bitaw troll. few pero gambay na kay sa options karon sa on the side sa bleed karon if dili nila i-carry. On the potential offlane man sad sa bleed karon, pwede sila mag-Mars. Tsaka ka combo with the Snapfire ang Mars. Unsa pa may lain? Beastmaster. Wala na yung Beastmaster, guys. Kung mag-offline ang bleed tapos i-carry ng nature spade, gwapo itong Mars na imong gingon. Pero, oy, draw na agad ay draw. Draw Ranger. Oh. So, medyo lisod na niya siya kasi if you think about it, kung ka being kited by draw, same po sa Dawnbreaker po. So, the only option is to dive onto the draw ragyod. So, di ba, mora, ang pag-take mo sa draw, mark sniper boss ba? Kaiban na gano'n na. Pero So, kung ang question is, pero kung ang compared blacklist, ganyan partner no nga, ang kaning draw kay medyo mas gamay og save siya. Ang mas karon gamay. is snap og tasler. Mas Hindi pare tapos kaniya nga mura. upat ka book ganina sa blacklist. So, diligid siya nga na ka for protect one. So, I think this is a very active na siguro na kuan. So let's see unsay last pick diri sa blacklist rivalry, pero I believe nga carry ay lang ko ang dari, guys, sa blacklist rivalry, guys. Wala na suggest ka black sa blacklist to na natong kuan sa viewers nato na simbayan. Ano siya na kuan Naga. Naga is still good though. I think. Naga? Kay ba? Giba ng Naga, Lodi. Ay, giban? Ay, nara. Di maklaro. Giba ng Naga. Pero Chaos Knight, I think ang naa pa karon Chaos Knight. Ano pa may available kan? Sniper naa pa gyapon, Sniper. Pwede, they can play sniper then draw yapo kay mura yapo ilang objective. Lumbaan na time. Ricky, nagyapon Ricky. Ganahan sila ng mga magic nila nga. Pero S-Ben. It's been a long time. Pero before we start, guys, shout out sa nato niya, ana si Kev Castro, shout out ko sa akong idol Melo from CDO. Oy, bossing. Wow. Shout out niya, Kev Cas. Wow, From kay CDO. fanboss. Kay fanboss. Good shit. That's ka, boss. Ay. Salamat dia, bossing. Kaya sa ilang pick, oy, marama ko guwa. Wala koy salog. Ana si Caldre, shout out niya, boss ko. Shout out di ay sa coach sa Blacklist Rivalry si Sir Ninja Boogie. Uy, shout out to boss Ninja Boogie, no? Ninja Boogie. So, Alright, let's go, guys. Quick prediction to bossing. Prediction, but lang ba, Sven, okay ra, but build ba, kung i-build ng aganim pang dive kang Jackie, I go with kwan, blacklist ko. Pero daw dagger ni Sben, Lodi. Pwede siya kwan, dagger, pwede pa siya Mas dagger. mas yayay, mas paspas. Di naka-react ba? Pero ako dere black. Napagay pa tong talent dyan katong Stormhammer Dispels. Dapat ba? Wala naman tali to. Wala Naman to. to. Gwapo ra ba to? Pero sa ko karon boss, dere ko sa boss Blacklist Rivalry kay gusto na ko makadaog na ni atong Pinoy squad. Dari karon ang tournament kay wa pa ba sila daog from week 1, no? Until katong Monday. So full makadaog na atong. Oo, so gusto na makadaog ang Black and Bleed, nakadaog naman eh. So blacklist ko, gusto ko blacklist ko karon. Sali ko sa S-Ben Raven mo ni ang hero sa una karon TNC pa. Raven. O if ka remember mo sa una nga meta, guys, katong unsa bitaw, guys, Raven nga Superman. Nakatungkod. Yawa katong nga meta sa una ba eh. Yawa. Ana na nandula na S-Ben mulupad nga S-Ben guard. Binuang. Wala ba igay pang protection ko galingon agay. Robotics karon 5-man smoke sa mga buang nga. Gina G kayo larong-laro ito mga uban karon. At tropa nga blacklist og bleed karon, pero again guys, katong mga hi sa mga viewers diya karon, guys. Yes, I-share, like og follow among page and stream
And type exclamation notify diya sa atong comment section para ma-notify mo og updated mo sa among upcoming contents and broadcast diri sa Bisdak Nation. And also guys, don't forget to subscribe our YouTube channel. Unsa ang galing nila pag-search boss? Unsa ilang i-type? One lang boss, very easy lang, just search Bisdak Nation. At Bis- sa sige nimo kita sa tong logo, makita ra nimo the more ang first na ma-appear lang gyud. Search lang Uy. Bisdak Nation. Kung Boss, di nyo dayon. makita, i-filter lang dayon, Uy. search for channels, Bisdak Nation, nara diya guys. Pero as Ayun of na naman now, tayo. as of now, Post Melo ba, kung naman to Post Melo ba ka ng More on recent replace live pa. streams? Replace lang ta. Ah. Pero pohon may lawas kay ginasabutan pa man karon na magsabot pa mi sa sa kwan gyud sa dual platforms namo, which will be coming soon, na coming soon na Oo. siya. So makita namin ninyo on Facebook and at the same time YouTube pod. So tagad-tagad so subscribe na lang daan boss no para di na sila mag-struggle ato mga viewer. So nara boss So, magsugod na mura. bounties are spawning right now pero I think Marami tabla-tabla planong na. ilog ang kaning river man ata. Oo, si Ryle diri, Ryle Dave gusto mig game 3. Uy, kami sad boss. Gusto sad mig game 3 diri boss. Napusta ni 1.5. 1.5 mga pusta ni. Ay. Handicap ni siya. Maingod to mga boss watching from CDO. Shout out sa mga taga Oy. Pinas diya. Oy, Christian Beans. Shout out to you, Vince Borromeo. What's Shout up? out What's diya up? boss. What's up, Atong boss? hello Cagayan nun diya boss. Naday mo diri. Shout out sa yung tanan diya. Pero Cordan nakagamit na gud siyang signature hero guys. Ang Ember Spirit. Ember Spirit. Ganahan. Ganahan gid kasi yung Ember Spirit murag mo ning winning condition sa Blade guys. Kung makagamit sa Grabe. Ember Spirit karon. Grabe na nakakita tra ba boss? If I remember boss, wala pa gid sila hard catch pa gid for the Ember Spirit, di ba? Ang result sa bit except the clockwork kasi siguro. Or maka-X-mark taro. Pero usually ang Ember man gid naman di siya use build. Ambot lang kung sa may kuan. Ang sa may plano. Before pre-BKB meron dali ra kay dakpo ni si Cordan kay pwede X-mark tas bot kana mag static storm dadto sa X. So kilabol si Cordan re unless kung makasaysay siya BKB pero mo man yung hero guys, Cordan. Ember Spirit. Muna permin niya paggamit sa iya ang Cordan Ember Spirit dere guys. So di mag-goal pero oy Jackie karon. Nice block dere kay Boss Kuko. The team building hammer gikan kay Boss Kuko dere. Lahi ra gining team First building blood. boss. Takpan mas Jackie Manabat boss. Dakpan yung Jackie manabat dito guys and first blood is brought to you by Bisdak Nation guys. Yes. So matik na lang guys. Balo naman si Buhaton diya guys. So shout out kay ka boss Ronald Sarcol from Cebu. Shout out to you boss and also pud napin na ko shout out si Ramliz. Shout out. Pagikang kuan Tacloban. Shout out to you boss. May gabi Uy, dia. shout out sa mga Pero taga ang Cebu. convince pud witi mi dismiss ay sa dire boss kinara boss mo pumatay. Rob Dubo dere. Ala, Yeah, Kuko. kapak. And Grabe ginis Kuko ko. showing karon the team building nga ilang gipagawas na guys. Kamu ama. Asa naman to mga basher diya, ha? Oh, Asa mga basa? Kasi itong signature line ni boss Alo ni boss na wala ka pang mithril hammer pero may basher ka na. Oh, meron ka ng belt. Meron ka ng belt, wala pang mithril hammer pero may basher ka na. Pero may So basher asa naman ang mga basher? Gawas na guys. Gawas karon mo tingo guys. Anang Pero Brock kanina please. ni boss, pero di kailangan ni Reggae Day boys ka ng kuan ra. Kanarang team building di ay. Si Kuko siguro murag siya siguro ko sumo open up sa team building sila murag confession ba. Tapos murag naka oy pero tag team na diri sa top lane boss so on to Raven. Oh, Raven karon medyo nakulong dress Raven guys. Kulong na pod balik dress Raven. Raven falling low on HP right now. Raven gadagan and Raven safe ra daw. Ayan kinabuha diri sa top lane pero Carl versus Cordandre on Kunkka and Ember Spirit. What do you think guys? Para sa ako, I like the damage sa Kunkka ba Tidebringer onto the Ember Spirit na vulnerable ra ba physical ra ba ang Ember Spirit diba? Pero para sa ako, mura makasurvive naman ang kuan ani ba yung Ember ani ba dagan kay siya ways na makadodge ani. Pero teams of Kuko diri doing a great job on harassing this Adro Ranger no. Medyo di gun patakag step up diri Ranger kay daghan kay sila pang duol diri ang Kuko na siya hammer nga pwede siya makaduol. Uy, pero on the top lane, ice. With the kill from AU's Clockwork Daarin Dapita. And speaking of AU, Clockwork guys, grabe yung performance last game sa yung Clockwork. Last game no? ba? Grabe, very active yun. Every minute na gid siya ga-set up na pudok away. Pero may aliyop
kag patuklod May sa aliw unsa. mo, murag basketball player ko rin is AU ba? Murag bagay po niya pangalan po ang basketball player ba? AU for 3. Ayo for 3 di ay ni rin dapita pero boss Kukoy dere and teams. Nara dere ang Crips, oy ginaras dere si Jackie guys. Tamang haras ra daw sa draw ranger pero dubo po at the same time ginaharas pod. So lumbag yung sok-sok diya sa tower guys. Okay. Kung kinsay makasok-sok boss. siya. Flender boss kay kapangundak ra ba ni Hammer boss. Gikan ra ba na steam building nga hammer guys? Medyo sakit-sakit kita. Grabe Oo. mo rin kailangan ba team building. Tudloy ko mang chicks mga gwapo na Ay, caster. boss, Ay nata. Kaning mga viewers ko, ay mo pailan aning na-comment ng Pistak Nation na tudloy ko mang tsay na boss kay ang kaning TD na mo boss. Nagmura ga research na po ni boss kay amo pining second week of casting ate suito na kay mo bisaya lagi boss na pure Tagalog ra ba ni. Amot siya tudloy ni kabuang guys. Oh, grabe. Imbis sa una boss ba na di ba kita pa man under training ba tapos sa tingala di na okay pati among TD nag under training day. Bisaya training di ay. Oh, every mauman ang dula, nay bago. Kunay pa ko. Kada May bago ginagawa. Andre pero Raven diri ginatryo garas sa top lane. And na Raven, lone mana, lone HP. Wala siya boy. Hallelujah, eh. Sa Raven guys. Cordan, hapit na level 6 guys. And of course, the 6 minutes rune will be available lang karon sa mga power rune. Makuha na kisa kayo na makakuha diri. And that will dictate the rotation nga pinakauna nga makuha ang power rune karon. So, Uy, Raven na rin. Medyo na siya. Medyo delikado rin sa Raven guys. Nag-pop nag-third skill rin. No armor pero not enough for the damage ni DJ dito and DJ will get the kill. Dari sa atong Raven S-Ben. Abi na good sa lane dari sa S-Ben guys na pero kakapatay siya dari. Kuan siya boss ka na nagpuyo siya sa lane na bisag low HP pa siya. Oo pero natay glimpse back dari guys. Pero Ay, wala na ang kasi glimpse nabot back, ni boss. teams. Oh no. Wala kasi nabot. Sakit kayo. Di makaya ni boss ko. Sakit kayo pero boss Kuko dre low on HP si boss Kuko medyo di sa kumpiyansa pero ice gisulod nag arena dre ni AU guys pero ano sa daw tag sokol guys kay medyo tangki mas ice and grabe yung pressure dre sa atong NP o Taskar onto this top lane naman so kung unsa ka pressure dre ang bottom lane nila Jackie ka pressure po dito sa top lane Oh, no gina-mirror nila, gina-mirror. Pero guwapo rin bagay po na yung setup kay along with the Sprout, tag team na pagit ice charge pagit na pang block pagit. Guwapo gyud kay igor ba mo right click ra ba ya? 'Di ba? So if you think about it, mo kon gyud mo dako gyapon siya na kill potential along with the tag team sa Tuskar. Oo, pero si Carl dre ang nakakuha rune dre. Muna na-focus og uli si Cordan. Karon uli sa Cordan na pero nakagwapo aning Ember guys. Pwede ra ka magpilit og Remnant. Oy, wala may Pero anan dire, natay utot-utot available. Or it will not connect and oh no. Di balik og lugod si Ice karon. Ikaw ba? Puro kay kang kakor ka ha. Pero DJ karon with the boots, paspas kay madagan ang atong task guys. And Carl right now wa pa siya boots guys. So medyo alanganin pa tong lakag dira guys pero Cordan right now and DJ trying to go to this Kungka right now pero Carl nakalahos na dito and will be safe from this potential kill gikan sa atong Bleed Esports guys and Cordan right masaya mag-orb corrosion pa si Cordan guys. Orb of corrosion, no? Pero gyapon na ba? Pagkuan, minus armor, papatangke pag yun. Na comment din, boss, na, boss, pwede i-switch na sa net worth. Wala, boss, kung di na may kagunit na, boss. Oh, dili na mo ang control guys, di di na mo na ang control kay clean feed ra magid ni. Bisag ila ko yan ni clean feed. Ila ni. po na. sa sa main na gid ni. sa PGL na ni. PGL na ni guys sa main kaning na gid, sa main. kaning nag-organize ani nga tournament PGL na guys, di na mo guys. Oh, pasensya lagi sa boss ha. Pasensya lang. So, Jackie dre on the bottom lane, namatay man tsaka pero medyo okay naman yung in terms of last hit dre. Medyo pare-pareha silang kukoy dre guys. Pero, uy, nako na dong kan X-Mark dito. Pero goods na daw. Pero na-haste dre si Cordan guys ha. Murag, delikado si Boss Kukoy dre. Kung wala niya nakabati ko dre, Boss Kukoy, nag-farm pa dre and makita Dili ka ka sa na ba Cordan level guys. Oo, di ba level 6 si Boss Kuso? Nabakatay back up pero uy, dubo na dre sa high ground guys. Kaya niya mas tananin and Boss Kukoy. Amer, giamba ka ni Dubo and Boss Kukoy will go down pre-level 6 sa iyang Dawnbreaker and Matic ice itipid dre sa bottom lane asa lang push na Patrabas sila dire oh. Patrabas sila dire magka. Oh, with the marksmanship sakit na tong right click sa itong mga range heroes dira. Pero Carl, try direct defend guys. Carl right now on the Kungka. Paspas rin pa ni mo wave clearist. Salamat sa iyang Tidebringer.
my God, kay para pas pa, duduhar ko to type dreamer, ba na urot Pero na gikuha nila ang stock diri. makita ni Tims, makita ni Tims. Oo, makita ni Tips rin na baka siya mag-limbs back guys pero murag walay tsada nga target as for the moment pero uy fourth hero sa Blacklist Rivalry karon na diri sa jungle rin sa atong Blacklist Rivalry try to protect these stacks kimo jang nakita na daw kuha na nato ni Guy si makuha pa ni nila karon. Di ba sa ilugon ba? Sugot lugar ka may ilog imo unsa gipaghirapan. Padili ko ang kanang gi-effort ako ilugon ra bahala mo diya. Gwapo ko. Oy, grabe naman siya. Ay, insan itong topic tayo boss kanang stocks ni. Stocks. Stocks tayo pasabot tayo lahat yung mga pang pasabot niya. Oo, Pero ay sa boss na. kay 2 months smoke ra ba dire Ember Spirit and the Tuskar ba? Ano sa kanila mong laag boss? Well, they're trying to get this Raven S-Ben karon nga kept unchecked karon aside sa kato yung isa kadat ganina na baka sila makita Cordan and DJ trying to stop this on sa pero Batol, tara. nice entry dre pero wala na nakita na rin si Raven rin na pero another si teams together with the Kungka right now murag sila pa madisgrasya right now and DJ nag-snowball to delay the inevitable pero DJ will still go down and mahat ang kill direct kay Carl pero onto the bottom lane boss Kokoy diri namatay na. Dere, kay Jackie. 2v1 man sa dere, loyay. Oh, boss Kukoy. Kaduha na nga death karon eh. Wala pa tayo nagamit nga Solar Guardian. Wala pa tayo kill. Kaya tabo kay nganong wala tayo kagamit. Kasi kani si Clockwork one guys, level 5 pa guys. Medyo Pero kailangan... Imo na ni boss. Ang Drow Ranger na makagunit og Silver Edge against the S-Ben para walay clip. Would it still be useful ya ko na dili? Actually, okay raman. Kaya dili raman pang break ang Silver Edge kito mo tamo. Siyempre, save mechanism po sa invi po sa imo Silver Edge no nga unsa magamit din of course sada gaban siya pang padagdag damage kinabi na Chrysalis ang Silver Edge. Oh, Crystallis, diba? So, yeah. Pero oy natay glimpse back dre DJ gipabalik na dre sa iyang giagian Wala ka. and DJ the team building hammer ready na ibuna Kuko. Kuko will get the kill kay DJ and the stacks dre daghan na kay guys and ready na kayo para makuha sa S-Ben and it na niya gusto. Oh, di ka na ni guys. Uy. Ay, kasama na ba na? Ribbon ko na ba? 11 minutes na. Kasi Ribbon natin sa boss. Kay Kwan, ay narani. Ako nag si Ribbon. Nag-ibaba na rin ako. Abot na rin siya. So, pero yung gwapo ganyan sa Espinal na, we'll be seeing na Espinal na over. Agoy na, 4951, 5253. My God. Talaga. Agoy, 54 na. Grabe. Pero 2 months smoke na rin. Sa Bleed Esports 3, ginatry nila para basig kuha pa itong stocks pero unfortunately na humanag kuha og stocks ang Blacklist Rivalry and Matic ihawa na sila dito guys. Ay, and wala sila yung natumhang, wala silang nabtan na nga smoke guys and going sila kay ice karon na naadre sa atong 3 lines trying to push this top tower pero medyo delikado siya kay na rocket og hookshot available diri ang Blacklist Rivalry para scout siya and na-scout siya sa rocket and hook perfect sa iyo perfect pa rin siya gusto mong gamit habang utot and napahuan mo utot dito atong ice nature's prophet and namatay sa utot and ice will Nag-exchange po sila, boss. Pas kasi may exchange. Big sports ba kay while killing ice. Grabe, pas kaya po mga kuwan magkabalos po na pag-mirror po sa offlane o kuwan bang itong offlane kill po. Oo. And again guys, kanang sa mga gwapo day guys mabalaan daw ng gwapo guys basta mo type og exclamation notified diya sa atong comment section guys. So tanaw na to guys kung nga sa mga gwapo na to diya guys nga mga Hoy, viewers. never sa comment, boss. Guwapo. Oh my god. Natin pa type the exclamation. Shout out diretso na ikaw lang, boss Alex Sarmiento. Please, papuha. Grabe, kagwa. Hambis og panagoy nagalumpon pa kita kuwan. Ate. Gwapo de, gwapo de. Gwapo na bata, murag models ata ni. Diyan mga gwapo diya guys. Makauyab na to, basig makauyab na ng mga gwapo diya guys nga mga discover na diya. Ay, boss. Ikaw, gid boss, ha? Okay, nasa ni atong TV lang yung boss. Grabe, Alex Sarmiento, taghan og chicks. Boss Rip, ano naman yan, boss Rip? Grabe. Yung mga natutunan mo yan, boss, sa Bisaya, boss. Oo. Pero on to the bottom lane, Cordan dre medyo delikado. Dagan kayo na set up dre si teams guys. Kung makilatanin niya, medyo delikado dre si Cordan guys. Kaya pwede niya i-glimpse back onto the static storm. Pero anang Black Crystal Lock sa diya. Mas dagan kayo na. Chill na. Lock sa diya, pwede kaya ra kayo na ito nitonan karon. Relax lang pero uwi Cordan medyo dool pa yapon sa ila guys.
And Carl karon medyo active kaya tong kungkang no kalaglag ang gipangita gyud kill para Grabe itong maka lag sa kuan blacklist ah. gilibot ang tibok mapa pero matagbuan nila si Cordan Dricos. There is a Oh, jungle. grabe. Here comes the hook shot from downtown. Mo Yes, connect pa ate. din kay Don. Grabe ka skill. There is a Grabe. Blacklist rivalry connected taran kay Cordan and Cordan lisod ka badak panchoy. Patay na ka pero nanagad strength na rin SBN. Grabe, Nakita na daw team nila. building, X-Mark cry na. The team building God strength gikan kay Raven. Wow. Dubo ka ron. Galisod na. Tubo. Will Dakpan pa go si DJ. down. At uy, dakpan pa. At DJ. Galisod po din DJ will go down. Pero upasa na naman rin. The X-Mark rin. Ice. building, Trouble. Bubalik pa din the X-Mark. Team building gikan kay Carl. Grabe. And the team building team. With that fight, buruk mo ngayon, Padres Jackie. So please, custody Okay, on namatay price lang. si And Iyo. Jackie, Okay. nakakuha isa na to, pero Cordan, Wala, sa Cordan. buisit mo. The team building gods day mo, guys. Ano ba? Gislightan. One more Easy. slide na rin, pwede pa siya mo remnant in, and Kukoy will go down. Pero, uy, gilawa-lawa na din si Carl, guys. Ano? Carl ang trouble, pero Gabi-gabi, BKB is available sa iya, pero ano sila, Dre may kay Teams dahil, pero Teams, sudlon pa baka nila, pero, oops. May naka-shovel pag sub surte ha. Mangulit na daw sila. So that means free tower dire on the side sa bleeded to. Nakabawi pa sila no pagbuwi nila. Lagi boss, pero I have to say na 15 minutes pa lang daan si Cordan. Medyo na-behind na ba siya siyang pag-beat siyang mailbag? Eh, usual thing about it, nagyapot siya siyang kung ano? Napag-yapot siya Dreamy Rob, na siya i-glimpse pang dire boss, sa glimpse Oy, sa pass. kadjot lang. Si Jackie karon, di pa dalaan ang barko dire. Sige, Bukal yung ship on your face. And Jackie, buhay pagyapon. Jackie, kadagan-dagan, pero I think Jackie will go down right now. Pero static storm karon gi-drop. And DJ karon, mamatay karon on the to sky pero dubo karon. Mo naladay pwede diri. Torrent, Team give building vision. glimpse. Nice glimpse gikan kay and dubo. Mo isunod Ano, na team disgrasya building diri. Kung ang tiguang gipapahuway na. Carl on the double kill. Sayang kung ka. Grabe nga team building. Grabe, Uy. galing, oh. Ang mga Uy. team building skills, pag grabe itong team building na barko, itong team building na X-Mark, mo nakapadala kita itong nadulagin, boss. Na mga account, pag nating team building stock stealer. Uy, grabe. Sana all no makaapilag team building. Uy. Oh my God. Sana Makasana all gitani. Oy, lamit man ni apilag team building, guys, no? Ah, okay. Tarado net was ang sa SBN by kabi 16 minutes pa lang daan is approaching na his first 10k net worth na. Oo, and The going first for partner, the no? BKB recipe na lang kulang sa itong SBN, guys. Ata, or kung ako nila yung Echo Saber, pero dali, tara. gisumbag din si Iyo, guys, pero daghan man daw sila. Uy, Okay, here tara, comes the tara, Dawnbreaker. tara. Nabundakan ang Ah. tulo, guys. Gibundakan daghan kay Hammer diri ang Blacklist rivalry, guys. Pero kukurit na, buhay pa diri sa Ice, guys. One more Isa na rating. lang kahap. Pero Glimpse will secure the kill kay Ice. And dagan na daw ang bleedad to. Dili worth it. Okay, position 5 sa imong offlane nga. Nature's Prophet. Oh, dili to worth boss. Mura nalipay na gito si Kuan man, nalipay na gito na, uy, bala post 5 ko kasi offlane patay, worth na kay na. And of course, that to, importante kay dere sa Blacklist rivalry karon nga mapatambok ang ilang SBN guys approaching BKB na dere so na looy ganin draw kanon pag magdagger pa gid ni. Dagger Gaga. ni agay ta para na po niya, oh my God, team building dagger na sad ni. Team building dagger na gikan dere sa ato nga Blacklist rivalry guys. So effective gid ang team building, di ba? Abi na ko mo ginay purpose gid sa team building guys. Agay! Boss, na nagpa-shoutout, boss. Active tani, boss. Pa-shoutout ko sa akong mama, boss. Gikan og birthday, nagdala og pansit og lechon, boss. Ay, sana all. Boss! Pwede. Taga-aaman mo, boss. Kay pwede na naman i-stream, boss. Ayaw sa nga tayo ban viewers diri karon pero uy ay going for the Gleipnir build sa iyang Nature's Prophet medyo lisod king kinabuhi na ice diri siya kamatay guys no. Og dili pud kay sila free game karon tungod sa labaw karon sa Blacklist rivalry. They're all over the map and the presence pud sa hook shot o kaning Dawnbreaker nga combination grabe. Pero I think Dali- I think what Bleed really needs siguro is one, since na ang blacklist kusog kay sila mo group up good as 5 wherever they go group up as 5 good. They need to pressure more pag yun silang lanes pag yun. Pero sadly lang na kuan na every time mag-push man sila kakapitas ba. Nakapita sila. Oh, pero narabos, murag na ni Ang- shot ata diri ka dun. Ang kirasad kayo ning unsa oy pero Okay, gipabalik yun. dire si BJ pero gisumbag dire pero here Oh my comes the God. shot para Cordan into the Nothing, static nothing. storm shoot sa bangad dire si Cordan and Cordan morning loro team mabati makaning Ember Spirit na hapos pag Storm Hammer and Storm Hammer will secure the kill and took a Cordan in 41 seconds on the deck para sa atong Ember Spirit. Eh, naku nito kan X-Mark dito. Ano ba to?
Ano tayo X-Mark diri guys? Oh, wala guys. Pero uy, Raven diri with the BKB finish going for the Blink Dagger next na atong SBN and queuing. Ano to? Battle Fury? What? Battle Fury tayo nakita. Ha? Wait lang. What? Ay, sa'yo, kumatanin sa cameraman, ha? Or na-hallucinate ako guys. Battle Fury tayo nakita sa gina-queue sa SBN? Or lahi ako nakita. Pero magkita, boss, kung makita ng S-Bend, wait, sa... Naraw. Battle Fury kita eh. Battle Fury gini, boss. Battle Fury kita yung SBN pero nakita nila dire. Here comes the follow-up para sa Dawnbreaker. Ice, murag mamatay na po and Raven. Dominating na para sa atong SBN dire guys. Grabe naman and I think mag-continue na sila sa Roshan dire with the God Strength available. Kaya ni? Refresh pagit na nagad sa mga kalami pagkaning Russian pagit 19 minutes. Pero, ato say it, boss, ha? 25 kills in 19 minutes every few seconds pagit na. Ngay mamatay gid ba? Oo. Kita na gani, 19 minutes pa. Tapos 25 more kills diri. Grabe kita pag-active gid sa kill feed diri. Oh, and Aegis will be on the hands sa atong SBN karon and Dubo. Si Dubo. Medyo ga problema, tindog na lang sa Drago sa trying to tank the smoke karon nga wala man gihimo sa Blacklist rivalry and saka kay Kadubo expect gabi na kay ka mag-expect ay lagi mo pag-expect guys Ay, mo ay, pa masakitan na mo na pagka-last guys Mao gyud mo. ay kabalo ko kanang halos sa mga tao diri gan expect na sa una guys nga nay mabalik sa ila pero ang ending wala good guys Boss, okay lang ta boss. Oh, sorry. Sorry, day. Sorry. Dota man tayo ba? Dota man tayo guys. Nakalimot ko guys. Pero he comes SBN on the bottom lane. Aegis na with the BKB and Echo Saber. Padulungay gini siya. Umana siya dahil na po siya dagger ha. Ang atong SBN going po the Battle Fury. Okay, Louis King drawan ni boss. Matapara ni sa draw boss. Smoke dre ang bleed. Try to find someone pero boss kukoy dre. Uy, hook shot, well miss, wala sila makita pero Cordan dre, medyo na short ang rocket and Cordan will just get away pero in exchange, libre na sa tower boss, dre sa bottom lane boss. Libre na sa ni boss. Pero yung kubot yun na like, you have to think na ang Blade Esports kailangan na git sila mo kwan to rethink siguro kinsa ilang targeto na ni boss. Kasi if you think about it, if they focus on the SB again, or ka pa istorya ha. Pero boss ko koy dire, mo ilang natripingan karon mura di madali-dali na to pag-kill karon and boss ko koy falling low na ba kay line save dire pero SB. Na ni BKB. Back off no. Pwede pa ako pag sinupo na to nga style and Dubo bawal ka mo cookie diha kay pabunal ka sa akong bulal. Di patilaw ni Raven sa iyang bunal ang atong duha ka heroes from the Blade Esports. Team building bunal naman ni boss. Big bunal si Raven. Uy, katilaw gyud sila draw adto. Oy, my god. Nasakitan si draw dito sa bunal ni Raven, guys. Holy shit. Nasakitan. Holy shit gyud ay. Mo na lang naingon ni draw dito pero nag-smoke dre si Teams. On the side of Black Serval pero as dre na lang ga farm sa kalaban, guys. Mura ka chill na lang sa terrifying luyay. Healing na lang pero ampo siya. Why mo saka dre on the side of Blacklist Rivalry kay easy back up na naman doon dre. Kaya if ever na makasapon pero finish assault kiras na dre atong kungka. Grabe paspasa eh. Nya to Cordan dre going from boss 4 months mo. BKB karon 4 months mo karon gusto sila mangitag away daw boss kay medyo bullying na daw ang ginahimo sa Blacklist Rivalry. Kamo habasing na nagkumpiyansa dre. Muna ginahimo ni Carl on to the bottom lane pero dili easy target ni nga atong kungka guys sa kay nanay siya BKB pero uy do kim Blacklist Rivalry di nila pwede niguhan guys kay medyo madisgrasya sa Little GJ giguhan na dira rivalry Carl karon nagpato sa BKB nanang ko Kalion ship fresh from Bohol guys pa maigo nalikhay ni Dubo pero DJ dire mo na berandre sa Blacklist Rivalry Cordan karon mo na sundan pero Cordan shoot ka may end click back para kay drone ikulong sa static storm and walay ang atong draw and nice X-Mark para kay Dubo na pero namatay yapon and Dubo will go down monster kill na para kay Carl and the team building is doing Grabe. Team building rivalry din ni boss. Team building rivalry uy pwede Japon boss Pwede Japon boss. Sige pa mo tong giingon boss nga di niya dapat guhan ang kungka to boss kay naibiki ba ang kungka boss
wala pa sila enough burst damage para sa Kunkka, guys. Oh, tapos kontra doon, ikaw na mo run around pa, tapos mo kalit na nag-ghost ship, pagid kakakuan, pagid. Pero I have to give my my comments gyud sa kang teams gyud. Tanan iya mga static storm is always on point gyud. Kabante ka? Shot Oh, perme. mo shoot yun pirme. Bahala, wala sa kinetic field. Ang follow-up din sa clockwork net, ginakagda yun kay kwapo kay mga setup din. Kung dili masulod sa kinetic storm, we have the kagyapon mga. Oh, napay Pwede kag. Pwede yun, pero double damage dire available dire. I think Raven will kuha this. Kuha din siya ni Raven dire ang double damage, guys. And I think Blacklist Rivalry with the Aegis right now, isog na kailang pamati dire, guys. Isog na kay pamati sa ni Raven dire, guys, with the double damage pa jud. Pero si Jackie boss 24 minutes kuan para boss spike ra og kuan og axe luya eh. Nabihayin gid na ba? Jackie Chan karon wala ni tukar ang agimat ni Jackie Chan, guys. Medyo wala na on agimat kung times to go Jackie karon, pero uy Raven red look kita nang blue atong Isben, guys. Oh my Kakilat and murag makita my dire God. si Dubo and Dubo mo na pa na disgrasya. Glimpse is available para kay teams if ever makanakan si Dubo, pero Dubo karon kadagan-dagan. Here comes the glimpse na karon ni teams and one more hit gikan kay Raven, and Raven will have the monster kill na sa yung Isben. Battle Fury gid eh. Pero na. Ate, wag kita ala. Nasapon pa gid ka team. Uy, nasapnan pa. DJ karon wala snowball target Team available building pa karon. to. And going na diri si Disruptor na ay missile diri para ma-visionan diri si DJ. Gikulong X-Mark niyang kagalingon. Oh, gi-extract pero oh no. Kitsa mong gina-outplay Choy and DJ dagan onto the three lines DJ. Gapangitag space karon pero teams is hit para mohatag og vision, and DJ will go down and a godlike streak na karon, pero on the other side of the map guys po nilang gitrippingan. Grabihan yung Blacklist, guys. Got like na ang Isben boss. Grabe, this is starting to get unstoppable na. Nakayawa pa jud bisan asa sa mapa na kill. Everywhere around the map is pila ba yung total kills? 34 kills in 26 minutes. My God, murag wala pa nag 1 minute na namatay na sad. Murag ana si Barney diri murag ubay-ubay gyud ang napildi sa bet karon agagay. Ay, sira ato mga parley diha, guys, pero teams dire makita sa Dubo, guys. Oh, andre pero oy nice kung kadre, guys. Dubo na saan ang ilang napatay dire. And Dubo nag-mech pero gihatag lang kay Raven. Salamat daw na sa Raven, pero si Carl Dre going for the hex to, guys, ha. Si Carl Dre. More control para kay Cordan. Oh, gwapo gyapon na. Good catch for the Ember Spirit ba? Ang pero Cordan rin ana sa BKB, guys, ha. Tanawon na to if it will make difference karon sa team bleed. Kung na ba kay mahimo yung BKB, pero para sa ko para si mo, guys, unsa man na-effect na yung BKB ni Cordan karon? But para sa ako, yes, sa Static Storm, if wala pa yung si teams, pero gwapo siya. Pero para sa ako, mura medyo, against sa Kunkka as well, mga setups ni Kunkka, the ghost ship o mga turrets, pero para sa ako, mura dili magid siya, gid ingana, gid ka, karap ito, 100% safety bito ka sa tanan. Because, as you said, di ba si Carl, na ay Hex. So with the Hex, let's just say sa gyunan si Cordan, na may Hex na diretso, your BKB will be pretty much be useless, di ba? Radiant's top tower is under attack. Tanaw na to diri, kuya bud ganing build ng Isben, guys, no kay. Pero ay sa so diri clockwork kung shot nasulod ang duwa with the Kuko Dawnbreaker. Abunda ka na diri, guys, pero wala na. Two heroes patak na diri on the side of Bleed and Glimpse karon. Di pa balik pa and 3 heroes down sa Bleed karon, and Blacklist Rivalry, the team building team is doing it, guys. Grabe. Nagbit og bot boss. Radiant's bottom tower. Grabe, gwapo mga pushes diri karon no. Riven, asyara isa sa ubos ba eh. Oy, ana si Jomere laglag diri. Kanawong nimo si J Black, Boss Melo. Oy, If I'm not mistaken, kajut lang, guys, ha, nag-slide of pieces Cordan with the BKB usage karon. Gusto bunala ni Kuko karon, pero bus ko namatay na karon. Blacklist Rivalry ni back na, pero kita ba, di ba si J Black Korean na nga dancer, boss, si J Black, boss? If I'm not mistaken, boss. Mura Jomare? rapper. Duda ko rapper na boss. Rap, ay. Rap, fellow dancer na, guys, sa Korea, guys. J Black, guys. Ako na nito i-google ka dali ako na namin J Black. Oh, J Black. Sa mga kay wala ka intrigue like ikaw ni. Sa kaya gaga-curious ko, guys. Oh, sige daw ako ni Google na J Black. Up, flip top daw, boss, flip top. Mo ba? Research daw. Base, sige daw, base. Dalawa sa Search reveal. mo, J Nang Black. ni
J Black. Oh, G Black. Tingnan natin ko, guys, kung paramig no. Bebe, narang ko si Kimi. Yes, ito nga sa. Murag, boss. Ay, dili man kayo, boss. Sa manjud. Pero ay sa kunyara na ato nga kakalo-collect dra guys kay ang bleed dre. 4-man smoke gikan sa ilaha trying to set up the vision karon pero murag kabalo dre. Giping na dre sa blacklist guys sa kabalo sila nga naa dre ang bleed onto the low ground pero ready kay dre ang blacklist rebel if ever guhan man ang isa sa ilaha. Pero here we go right now nag-touch kila dre pero kay ginatiran early BKB dre si Carl karon pero nature's prophet ang itipin ang Giligsan bola ko kalyo pero dubo dire murag mo isunod sa lista dire pero uy kumaklay pero grabe ang hili ko dire Lods wala si Cordan dire kay Teams and para may paki and DJ the snowball makadagger up pa si DJ right now pero DJ napakan dire ni Boss Kukoy and beyond godlike double kill na dire ato Raven pero nakita niya ba si Jackie na ba kay glimpse available pero uy layo ra kay dire na hiktan dire si Teams guys wala glimpse imong matak pero 3 buybacks gikan sa bleed dahil sila gusto mo hatag og Russian karon pero here comes ice karon ginabirahan si Raven sa to kay ang pwesto pero ice ala kang itindungan na dire pero ice dagan karon able to push back sa Kag right now. Uy, medyo wala yung mana dre ang Blacklist Rebel. Wala po yung HP, Teams, low yapon. Pero Cordan should be very careful right now. Wala na siya bigay pero the snowball save. Coming from DJ will kill this Dawnbreaker ni Kukoy. And ang buyback ato, nakakilan silang isa. Tulong kabuk buyback. Gikan sa bleed pero aral sila Russian man namang tumong atolods. Pero na rocket dre guys ha. Natay potential nga AJ Steel dre guys. Rocket is available para kay AU and a potential AJ Steel ang pwede mahimo dre. Falling low na Roshan kapwisto na dre atong Clapper. Dili gusto magpaon sa dre. Low na kayo and oy makuha pa sa AJ guys. Patay mo sa dre. Binakdugay pa ito nakuha oy. Oh, grabe. Nice attempt. Apit pa tumakuha guys, dugay ka na po nitang ages. Grabe. Rapper na. Pagit sila sa kuan, igo pagit sila sa hook shot ato kadali ba? So sapit bito na steal. Hapit og wala pareho ra daw. Mura ya pa na istorya kay. Oo, hapit og wala pero nice attempt gikan kaya AU. Anyways, post 5 naman siya. Sa blacklist. So, dira kito problema sila kung mamatay siya. Pero, uy! Satanic na diri yun sa guys! Satanic na diri si Raven. So, yung Esben and Boss Kukoy going for the Octarine core sa Ang yun. next item na ba na boss? Kay makuha na ba siya na boss? Murag swift blink. Oo, si Blink. Mas pas og burst damage ko na itong Esben guys. Pas movement speed. Pas attack speed ka na itong Esben guys. Let's see on what might happen karon nga naka-ages karon ang bleed. Do you think mas stall nila ang game partner? Thinking about sa kuan po silang draw. Ang the only thing that is, the only hero naman na murag masakit pag right click is aside from the draw is ang Nature's Prophet naman dog si Cordan naman. As of the meantime, wala pa kayo kita sa impacts pagit kayo sa draw rager at this point pa. So, Murag wala pa gyud damage na. Oo, murag duda ko makaya rin kasi we have the kuan, the ghost ship. We got Kuko na ka-front sa kadali. We got ng kinetic field pag ito. Pwede lang pang stall time lang para dili makaabante lang ang creeps. Medyo doable pa. Pero nakadidi si Raven guys. Tanaw na to kung utilize nila ang DD karon. Pero si Cordan on to the top lane. Pwede gid nila sakpan si Cordan dre. Medyo nakaibikibi pero paspas ba kaning dagger Stormbolt guys. Dapat hinay-hinay ka dre pero boss ko ginabit dre pero uy! Ay Remnant out. Pass kay TL boss. Kailangan to ma-hook shot or ma-spin stun tong si Cordan para mapatay nila. Pero Jackie right now, with the BKB going for the butterfly nga itong draw ranger, boss. Kani. With that butterfly ba, at least makasustain siya sa damage kasi sa spin. Wapog yan po na kay para mapugus pa ng blacklist na kailangan din sila kuhan MKB. MKB and DJ right now going for the Aghanim Scepter na sa yan to Scar. So, I think soon we will see a walrus kick gikan kay DJ dari. Manipa na ni siyang mga naong karon. Si DJ, guys. Duda ko ang iyang ipang-ana ba is either, di mo kung core ba yan ba kung kuhan, pero chato siguro disruptor yan ang sipa ba. Pero, yung disruptor sa likod ng permanent disruptor, so medyo challenging yun ni ko. Challenging siya. Mo try siya sipa ni. So,
Oy, nanapod tayo Hex dahil dari kay Carl, guys. Going for the overwhelming blink ba to? Or heart? Sayang kungka. So, medyo Possible heart. possible heart direct. Pero, tanaan na to ni guys. And what might happen, there's ages. As far as we can see right now, wala pa tayo gubat ka kay tabo, guys. Gifarm to nilang ages. Ana ang Bleed Esports. And, abant kayo na sa Bleed Esports partner ba? Basta sila magtuwa. Grabe ka, safe play. One siguro, boss, I think tungkol silang status po karon na ang draw, he needs more items. Okay, if you look at the items sa draw, luira pa kayong draw. Just Hurricane Pike, Croak 1, BKB ba to, if I'm correct? Mura yung only 2 viable items, di ba? So, mura, I think ginagamit nila ang time sa ages karon na instead of hunting, I-farm ginagamit na nila o gina-farm na lang para at least kabalo na, ang blacklist po na mura sa dili mag-siya kanang big threat yun, pero at least magkabalo ang blacklist na uy, dapat kanang mura maglisod ng blacklist og approach ba? Kay ages ba na? Nice insight, pero uy, ice diri na po siya sa iyang AC, pero what din nag-butterfly si Drosa, nag-Lincoln Spear pa itong draw, guys. So di siya ganun may initiatan sa diri sa atong SBN, pero uy, makita din si Cordan. Here comes the N2 na nag-strike diri kay SBN. Mahinis pa kasi Cordan, pero nice natin stun diri, wala kalihok. Grabe ka, change stun. Grabe ka, change stun dito, guys. Wala gipalihok si Cordan, even though BKB is available. Wala gyatagag chance nga makapindot si Cordan dito. Cordan 60 seconds on the deck para sa Ember Spirit together with this Snapper. Kita ko sa change stand dito, boss. Grabe, actually pag kita na ko pag stand pa lang na ni Cordan, pag humana na kuan og kahit kang Carl, di ba naman to si Hex gidiretso sa Hex diretso, tapos gikuan gihook shot pa. O gipabanda dudes pa, Esben Hammer. Wala nakalihok ko eh. Tay luya kaya na wag gikuan mo gi chance gimulihok. Wala yung chance makalihok dre. And Black's Rivalry, kung padayunon nila, guys, possible, 2-0 nila nga series, guys, ha? Pero I think, Finally. Bleed, di sila masugot nga basta-basta makuha na sa Blacklist Rivalry. Okay, if you think about it, ang blacklist rivalry, they need a win. Tapos busa makita gid mo ang blacklist na they know na oy makain nilang blink. Ginatry nila lang best. You can see that they're solely trying their best. Pero guwapo yung combination there yo. X-Mark onto Raven hitting onto the tower para at least na after ko let's just say na masetapan siya, easy ko na siya ba? Easy X-Mark out lang siya. Mura easy way out bitaw. Yung SBN na to karon going for the Moon Shard at itong SBN karon. Okay, Yes, I think okay. I think Moon Shard ang itong SBN dere, guys, no? So, If ang Butcher na siya, boss, pwede na na ibalik yung Eco Saber, to be honest. pwede na. Pero ang nakatingala, guys, ka doon, ang kuya mong inyang build sa itong SBN, guys, kinas, Eco Saber, BKB, Dagger, ay, pa nag-bat view. Kuya, okay, no? Grabe. Di kita kasabot sa pro player, guys. Oo. Di kita kasabot sa pro player. Laira siguro pa. Borag duda ko na he has the damage pero kulang lang siguro sa cleave. I don't know if I'm correct ba? I don't know, guys. Di na ako na matubang, guys. Pero, basin, pwede tingali. Pero, atong ages din na-expire na sa draw, guys. O, gipang farm na gid pero Swift Blink na na diri. Para sa tong S-Ben, guys. So, overwhelming blink na pod na na diri. Overwhelming blink this Sa atong kung so pwede na siya manggulat diri ko the slow no ma-provide sa overwhelming blink og damage, guys, no? Sakit kayo. Pero Russian. pwede ba bitaw gyapon na si Carl, he could sell his bracer later on. Pero pwede pa siya makasingit isa ka item pa diri ba? So, may tsada diri, guys. Ben, he's got a hex. He's already good. Refresher. Refresher. Double hex. And I don't know if naka-ags na ba na or naka-blazing ba. Wala pa si ags ba? Kaya Grabe kung lang, ingana pa lang daan, pwede siya makuhan. Refresher. Pero Russian is spawning in 1 minute, guys. So I think this is the deciding Russian na. Karon kung di siya makakuha ng Russian. Pero kung makuha niya sa blacklist karon, guys, medyo maglisod to. Pero the hook shot from downtown. Gikan kay AU right now. Here comes Kuko para follow up. Pero Kuko right now ni pasi lang siya, nilihok-lihok rin niya palayo ang iyang ultimate. And Kuko, wala lang sila sa Soko na to, guys. And medyo din na easy target karon ng Bleed, guys. Sana na sila way ang pagtakas. Pero ana sila nagamit ng hook shot o ang Solar Guardian, guys. Tara, it's our time to shine. Ana ang Bleed. Ilawan ta niya ang sabi item ko na itong draw nga Lincoln Spear, guys, ba kung effective ba pero na Arkin available diri ihatag nila kay Raven, guys, and para sada ka nga team fight, guys, para sa blacklist, guys, because we have the Esper Arkin sa karon dagan kinig stand may tabo, guys, pero draw Ranger Jackie tamang multi shot lang dito sa Gedli dadto sa atong punuan, pero Raven ginaping diri pero naka X-mark na siya diri, guys, and Bleed wag yapon nilihok sa ilang pwesto, guys. Bleed gusto gid maaway.
makita ata nilang courier guys, pero uy, control dito dapita, pero uy, nag-X-mark na rin si Carl guys. Pero sila bounce pero ginaping sila din, nakita sila sa rocket flare. Kaya na mga tayo hook shot meta mo. Hook shot, here we go. Gikan kay Iyo pero nice ano hex gikan kay Carl. And Dubo will go down pero dapat rin ice nahilis diri guys. Ginalakag yapon nila pero oh no, malakag baka nila sa ice pero uy, Kuko ka rin falling low right now. Kuko medyo delikado diri pero able to guardian grip sa chains right now pero gipadalaan sa Kukalyon diri. Fresh from Kamigan guys ang Kukalyong and babuwi na siya. Grabe, Dubo nila napatay dito. Nuloy kasi Dubo kay siya kikapitas kit pirmi. Bisa sa game 1. May taka, try sila kuha og outpost dito guys. Pwede mo sugot ang unsa. Stricto kayo. Puti boss, ang Bleed Esports, only ang Draw Ranger ang naibuyback. Soon ang Toscar na. Pero grabe. Adlock yan po ba? Oh, stricto ng blacklist brother. Dili magpakuha og outpost ba? Okay, Grabe ka, oy. Grabe ang kalaban na. grabe paspas pod mo back pod ang Bleed Esports pod knowing na position 5 right na wala sila. Pero bleed diri katapok yapon sila onto damit pero si Klim sa kaglimmer diri nakita ni diri Cordan ginaw na si Tim pero si Kuko na diri lang sorry guys to the help pero Kyle diri together with Esben nakagatri ang pak pero KJ grabe katanglig yung pagduha ka mo nasunod sa static storm oy nang luwa diri si Dubo on the other side pero gamay damage pero uy si Jackie diri ka free three on the other side double kill na para kay Raven diri ginaharas si pero Raven able na force stop sa siyang kauban diri and Raven ganagandagan pa karon pero uy Jackie gusto mo tapos supol diri pero Jackie wala na ilahin mahit diri la dagan-dagan diri ang Blacklist Rival diri glimpse back diri atong draw si Dubo na ikaw Dubo ba mong lakag giday ka ha pero oy kapadira nagyapon sila vision kay Carl diri pero Carl able to use the flicker right na para mawala tong debuff nga ilang nakuha pero Cordan right now na chain risk Kukoy guys pero na sila Stormcrafter kani Dawnbreaker and I think na mahuman atong away sa man to Luoy kay boss kay na-dieback na pud si ko si Dubo. Ay DJ Ay, alagi DJ nakabuyback. Nakabuyback si DJ to guys. So big win para sa Blacklist Rivalry dito guys. Napabuyback pa nila ang Toscar guys and pasabot na mas madugay yung aganim Scepter karon guys. Pero ang problema dari guys, Roshanna will be available. I think tanani aganim Scepter atong Roshan guys. Kudog-sug ko lang bitan ni boss kay 3v5 magina senaryo tapos dito na risk siguro. Pero asa ka na nila hatag ng items ng mga drop dari sa kay Roshan. Ano sa tsadang aganim sila guys? Esben? Lupad-lupad? Esben. Now, ginadrop na niya daan boss. Or sa Disruptor, kaya yung Doom nga Static Storm ba? Static Storm, pwede ka po. Kay, di ba, iuwi nga Doom ba yan yung Static Storm pag maka-Ags? Oo. Pero here we go. Nag-smoke dito ang Blacklist Rivalry. Wala gikalas ng oras guys. Ang Blacklist Rivalry, trying to find someone right now pero wala sa gawas dito ang Bleed. Ang Bleed na rin silang base right now. Kuyawan na yung Bleed guys on what they should do karon. Nga naka-Aegis na rin ang S-Pin and of course ang Disruptor. Hindi na magamit ni Cordan na yung BKBI. Padakpan siya ni Disruptor no? Pati Yes, si Jackie. So medyo susceptible na sila karon sa damage karon na mahatag and DD na sad unsa man ni sige ra DD My God, lipaya kay ani na kwan. Ay, pila na magkakuha DD uy si kung kanikuha ko ako sabi ako sa Pinabit, pa-pause na do ko anay DD be. ulam sa daw si Carl sa DD gabi sa mo kalaog oy pero here we go testing ta karon pero nay ni Silver Edge atong kung ka karon. So makita na po naglaag na po si Dubo guys. Pero makita dres Dubo right na. On to wala sila ward to guys. Pero kabalo sila ni TPC yun sa to. Warded kabalo na sila. Pero uy, ganahan ko sa item choice diri ni teams guys ha. Naa siya blink dagger karon so pwede gid siya manggulat. Alaga. Gulat ka karon Cordana ka or Jackie masakpan ka sa Static Storm di mo Maybe nga ang kaganito disruptor mo una mo ang back bahala mamatay siya una. He doesn't need the glimpse. Pero yung tanaw na to kung sa ibuhaton dito sa Blacklist Rivalry kusog kaya sila karon guys with 38k net worth gold advantage. Grabe ha oy. Ay pero bay, walay buyback ang draw more kasi gipalit bag ulang. So if they win this fight and they're able to get a kill on the draw ranger by nako po this is more scary na. Unsa nagihandos ni yung butterfly? Ambot siguro kita lawa. Kanina naman to si buyback karon kay nigap na pud siya almost a 1k.
Sige, palit ani yan. Tanaw da mi pero agad og sakita to kay Duboy, half HP man isa ra ka clip. My God. Scary man, Kita. boss. Oh, Be, Jackie. sige. Silver Edge. Oo. Nag-silver edge siya. Oh, sakto gyud day ka kaniya boss nga mag Silver Edge ang atong Draw Ranger dire guys. Ay, Pero, murag kailangan na gid siya mukuha na gid nang to escape na gid. Pero is dire nang kamot na lang sa yung pwede maparman dire. Nang Luwi farm na kaya. strangle pero ang blacklist rival wa na kahadlukan guys ni diretso na third tower onto the top lane. Raven 3 with Swift Blink, Satanic, Battle Fury, BKB. Grabe bro, nag-immortal akong pamati sa S-Bender guys. Agay boss, grabe na kasakit lagi boss, wa pa na nagatsag ha. Yan kukuy dire yung ta Shivas Guard. Po, so yung thoughts aning Shivas Guard ni Actually, Bender? guwapo ang Shivas Anik, ang kuko. Because when he arrives, makakontrol pa gid siya sa team fight with crowd control. Kay crowd control na ba ang Shivas Guard. Labi na guwapo ra mag-entrance ra ba pirmi sa Dawnbreaker. Na you rely on your allies kung ka magpa-ulti. You know who to pick your targets. Like, makainabi ang Dawnbreaker, di ba? Kung ka mag-ulti. So, pag guwapo makaag yan. siya, baliyok-liyok ni mo. Pero kani ang gusto So, makita karon kani si team sa itong tanawon guys. Na kasi dagger with the Aghanim Scepters and Disruptor mo medyo pa sila kabalungan na dagger dire si teams guys no. So anytime pwede na mapakuratan ani ang Bleed Esports on their initiation karon pero Carl Dre. Going for the boots of Troll halos mo dili naka-scale dire ang Blacklist Rivalry no kay puno nag-items ilang slot. Okay, skit. Do you think pag slotted ng Blacklist Rivalry maka-scale pa sila on the later part? I mean Depends. sa map doon tag 60 minutes. What do you think? Blacklist reapon ka or mo pabor ka dere sa Bleed? I think I would still have to go with Blacklist lang. Ang naka-consider man dire side sa Big Esports lang man is their choice of kinsa gid ilang targeton gid. Kay if you notice, gagabantay ka the way Blacklist are focusing sa team fights walang daan is nasa like kanya-kanya na targets, which means kita tuyo gina sa Blacklist like ang Clockwork na siya ginakuan, ang S-Ben na siya ginahapakan, ang Kongka na ilain ang gina-X-markan. So kuan lang, I think Bleed Esports na knowing na ang Blacklist ginaka-crowd control sila, at least they need to focus siguro to get one hero. If they're able to get a kill on the Disruptor siguro, mura gwapo na kini na turn. Bro, pila ko pa sila kabalungan na dagger si Disruptor karon. Pila gid ako na ko feeling nga makuratan gid sila karon sa stock. Lagi kay Tra yung Disruptor gani, he's playing really far behind gyud kay di siguro siya kana magpaskanan siguro siya na uy, may dagger no. Ulat ra ni nga mo commit ang kalaban karon mo ambak na tong Disruptor in ice. Padung siya nga Satanic karon pero boss kukoy dire going siyang basher no kay napulan na siya sa BKB-TP ni unsa ni ice. Pero yung next item rapos Bloodthorn ra ba sa kuan, okay. 1 second na lang wala si Si- Aegis. Si Raven. Raven. And the Aegis will be reclaimed by Roshan right now. And what's the line? Wakay na itabo dito guys going for the Bloodthorn dire yung atong S-Ben. Oh, so pwede na siguro siya busel siyang kuan siguro. Si Eco Saber siguro na. He has the moonshine naman sad. Pero kasi kakita pa niya ang value for the moment sa iyang Echo Saber karon wa pa siya ni palit dire pero uy travel yang giuna guys. Travel to yan ikuha. Travel and AU right now gapangita ra dire. Gapangita ra dire possible pat yun dire or ga-farm og neutral items dire. Ang Blacklist Rivalry guys kung sa'yo madrapan dire guys. Pero Kuko gaulat lang ko sa basher Kuko medyo delikado ni sila sa SSF. Baka basher ni si Oh, Kuko, baka bash siya tapos kung mo TP, mo plano ba ni TP igor na mo first skill by pray for bash. Pray for bash karon Oh, pero na! whoop nasakpan dire Yes, nasakpan dugay na kay ka nasakpan dire ka buhanga ka and the Hex will control ice and ice will finally go down the menace from Bleed. Sige ra kag split post na matay ra gid ka nakita gid sa ato nga Blacklist rival the level of play or the level of difficulty nga ginapakita sa Blacklist rival in terms sa ilang play karon kay grabe no matagdaan nila asa ang NP. Oh, mura na sila equal, gwapo nilang maka-awareness para sa boss. Oo, dire na God strength na dire si Raven guys. Gusto na daw nila nagbuha ko nilang tower pero uy, bounce lang sa daw. Force stop out si Raven pero uy, nibalik naman tayo gyapon. QM, the squad is doing it right now. Here comes the barracks, ginapaksi na dire. Pero medyo gakataha pa dire si Raven ha. Di kay sila gusto mo commit ng barracks right now. And Raven, Ga-chill-chill pa lang sila. kung i-X-mark ka nila no, tapos ipahit og tower. Pwede. They can Ano do it. kailan buhaton? They can do it, to be honest.
para medyo guhan man siya, pwede siya pwede rin siya ma-pull out balik. Mm. Pero Pero next item ras ko kung kaagay mag-moonshard po di siya, boss. Oh, pag hard hitter po na yun. Araruy. Atong kung kadaghan kay burst damage karon kakahitabo. On the side of Blacklist Rivalry pero ang bleed. A very good job po sa ila, naka-butterfly na good diri Andro, so sige na hold. Pero namatay ang courier ni Jackie nga na butterfly. Ayay! Oh no. 2 minutes lang sa... Oh no, imbis mauna to tingali no, nga makasukol sila. Grabe 2 minutes naman. 2 minutes Oo pala, na. boss. Pwede ako. Grabe ka clutch nga courier kill na to gikan sa Blacklist Rivalry, and of course guys to notice sa Blacklist Rivalry na 46,000 net worth in ice dire madakpan ba ka na ba kay basher available dire wala Wala. si Coco yung ngay basher guys Wala sa sila mukha nga basher, ice basta dili si Don Breaker ang madakpan ay dili si Don Breaker ang makadakop nang lisod kipat yun si ice pero Raven dire available na dire atong God Strength guys available tanan para sa Blacklist Rivalry di pwede sila mag-go on to the high ground if gusto nila or huwato nila ang Roshan nga 2 minutes na lang nabilin karon. Actually, they can wait for the Russian na lang. I with them. Kay Mura, I think they need a Russian siguro kay para mag-strengthen sila push. Kay Mura, ang ako nakakita sa Blacklist Rivalry, madlock sa commit in a sense na mas mapunish. Oo. So what do you think partner ang imo sa plita ni para makakambak pa na sila? Kay grabe naman kay lead karon sa blacklist. Kuan siguro, boss. I think na kakahina-hina naman tali escalate ang items sa draw. I think what they really need to get is heroes such as if makatay nila si Carl as early as possible or ang disruptor lang yun. Guys, that's one of their biggest threats. Yes, makaya nila ang damage sa S-Bend for a bit lang. Pero ang disruptor na kuratong na bitaw ka, my God, that's scary. With the dagger, pag hindi ba, boss, as you said? Naidagi dito atong disruptor. So anytime pwede mamasakpan siya, murag idom na guys ang disruptor guys. Nga nakaganis. Tapos kukoy dire. Di ganyalong nga ng NP dito rin sa sidelines ko kasi gantong NP. And as you can see, ang NP karon di na ganahag TP guys. Kaya ng TP kay Murag nakabanis o sa dire dapita pero 4 months smoke boss. Oh, usually kakita ba na tong NP no? Nga grabe mo sideline nga post pero ang blacklist rival din karon di mo sugot guys. Pero Wait, nakasmoke we should be sila careful. 3 months smoke. Pero tanawa ang positioning karon sa bleed na sila sa likod sa ilang ano sa tawagan yun? Bangga. Oh my My god. Di na sa kagawas lagi boss. Nara sila sa ancient karon. Gapahangin o gapalandong atong bleed esports right now. Na blacklist rivalry mo gahuwat lang yung Russian 50 seconds ma-up ng Russian karon. Aghanems and refreshal will be available na uy kikansa ka na gan makita na kataning aghanems ni Esben guys. Nakatong Aside Superman. sa kwan gid sa kwan gid boss, blood to una. Duda ko ang iyang ibaligya siguro. I don't know about the Battle Fury. Pero pwede siya mapalit ads na blessing na bitadaan. Itago sa Battle Fury, get the ads with the blessing para di mapuli ang item. Or pwede, he could sell the Battle Fury and go for a Daedalus. So let's see unsa ilang decision making dere ka gusto pa may lain na tagag ags dere. Kung ka dili man kayo Dawn Breaker na ana. So Esben yun guys. Esben Gwapo with gyapon. Gwapo gyapon sa Esben. Pero if they're planning to get another Aghanim siguro, boss, dito na sa kuwan, sa Kungka. Kay Kungka, gwapo gyapon na kating ability katong Torrent Storm. Mas very annoying ba? Water Park 7 Seas. Water Park, 7 Seas, Water Park naman na, boss. Tanaw ganing tricks na ginahimo dere sa mga pro players karon no. Ginabutang ang gem atubangan sa Russian guys para night vision sila. Makita nila ang gawas. Take note na guys, pwede niyo mabisunan ang Russian pagtagak mo gem sa atubangan sa Rush. So, Kaya sa boss na kay Morag, ang Lead Esports, they're not planning on anything na Morag mo steal ni sila. hadlock na hadlock daw ni ana sila pero asa ba ang ganing sector na padong dire karon guys? Diligyan po mga agsang Esben. Kung ka ay gihatag sa Don. Ipakaon sa Don, ibaligya din ang alright for another di mura katong ganina naman nakaganim sa Don katong dugay kay motog pa nga ulti na makontrol. Pero nga nasa doon ang bad. Ang Di para dapat siya plus 1 item. Okay. Para makaya dapat siya mabakantiyan yung slot for another item pod karon si Don. Kalma lang
So sa iya gihatag ang so dinado importante karon na aga nim sa atong nga kungka. And here we go kapadoktok to ng Blacklist Rivalry. Naka-cheese di salary ato nga clockwork ko kang distractor guys. Kung S niya naulit na. Nagad strength na guba na isa ka barracks dre. And next barracks na dre. Okay. Medyo ka X-mark ang tirada ra dre niyon sa Oh, expert Raven, nanapot buhaton natin nila balik karon. X-mark onto the sweep flick right now. Oy, hilis niyang barak dere guys. And Expert will successfully get this top tower sa Bleed. And Bleed wala rin mo ato boss. Last na lang ning bottom lane nila. Oh my god, isod na kay Newos. Kina-slowly na nila kut ang ilang base. And Didi na sad. Nakuha Okay. na po. Oh. Buenas pa kay Ani! Nakakuha na po Didi dire si Raven guys. Pero nasa sila sa Sakman dire. Okay, guys. Clockwork on trouble right now. Clockwork una namatay din sa Blacklist Rebel. Pero Kukoy ni ultimate dire. Dugay daw siya mutugpa. Pero Team 3 on trouble right now. Satik stun na dire. Ay throw na hilas. Di kagamit. Og skill and throw will go down. Na-buyback dire si Draw. Gamiton niya kung gusto niya. Pero here go. Atay dire Ember Spirit. And Ember Spirit also go down. Oh no, this is gonna send the ring blink guys. Katagandagan si Ice able to pop his BKB. Katagandagan rin nito Sprap guys. Dito Sprap ito kulong pero stop. Pero una namatay na Hari. And patay na pero Ice right now. Medyo galasong na pero here comes the boat. Gikan dire kay Carl and Alexan ang duwa ka balik-balikan. Buyback ko dire para kay Draw kay Dubo guys. Pero uy Jackie. Ang iyang BKB mawala na. Guys, bisa na buhay siya for Kajot pero Dubo. Uy pa-discuss siya. Wala na yung line buyback ultra kill para kay Raven. Sudli, pasukin. Pero GG is cold na sa Bleed boys. 2-0. Finally, boss, Blacklist with their first win of the series. Okay, clean sweep nila diri. First win dyan ito nga Blacklist Rivalry Squad guys. 2-0 nila ang Bleed. Grabe. The team building is doing it. Puro gini kailangan di, boss. Team building. Team building rivalry na sila karon di, boss. Uy, asa na mga basher diha? Panggawas mong tanan. Ay, wala. Mga basher diya daw sa Blacklist. Oy, karon Ah, da mo istorya. Ay. pero And at least na kuan. Pero at least na karon na ang Blacklist they were able to kuan to secure their first win.